Tala Fou mai le sifofonga lau mua mai Wellington le ni taiao aso tolus fultasio te se malua a felua fa. Olo o mawalunga le tūlanga i matai tuina i e whaia onga tūlanga i le sauwanga o whanau i a onga i tutono a onga peitai e leo wha amalosia mo whaia onga i New Zealand pe wha pe whiona tali atu pe lipotia fo i sauwanga i tutono a onga. Whaalia le au whauwhautua o le whaamalosia i o onga mo whaia onga a wale puipuinga o tamaiti o le awhi sosoani e whaititia i le matautia ma le mawalunga o sauwanga o tamaiti New Zealand e ui e le aise fofuanga e to ilo ai le tūla fono. Na ta ua le pulisili o le Safeguarding Children Willow Duffy o le tūla fono mo tamaiti le Children's Act lua festival fa e le o malosi mai te tawana ngā ioi le malo i le taimi nei e whaia iai se ngā luenga ina ia lavea i mai ai whanau i le taimi nei ma le lumana i mai le sawa aina ma le lea mana i aina i se li poti mai le oranga tamadiki le tausanga taluai na whaalia ai le ono sfruiva a fe lima salau o li poti o popo lenga na whaia e whaatatau i tamaiti matupulanga talavou tolu sfurfitu a fe valu se lau na mo o mia le whaia i ai o suenga e tasi le tamaititi e maliu le ta ilima vai aso i limo i lato e nafa ma le tausinga pe ona whaalia i li poti. Whaalia le suiso upon matanga luenga wa onga e te tau i whaia onga na mulimuli ta ia a lato tu la fono. E au fia ile puipuinga o tamaiti a onga mai ia a fianga masawanga ma nau fo atu ele matanga luenga o a onga mo whaia onga a wale puipuinga ma le tali atu i mana onga o tamaiti a onga e a fia i sawanga. O tangata Asia ma tangata Pasifika o loo vaaiga le te leo le ese ngai tutongi e tusai ma whaamaumaunga mai i whaala putonga te tele ale malo ua ilonga le alualu ilu mo tama whainga ale komisio tangata whainga luenga le malo e whaaititia le ese ngai o tutongi mo Maori mai le se fulutasi te si ma le 2% le lua fes valu anga i le 5% le 4% i le lua fe lua tolu peitai o loo whaatuai le si itanga i le ese ngai o tutongi mo tangata Pasifika se fuluono te si ma le ono pasene i le lua fe lua tolu pe a whaatusa i le lua se fulutasi te si ma le ono pasene sai i le lua fe se fuluvalu. Ai o le ese ngau tutongi mo tangata Asia na si itia mai le se fululua te si ma le ono pasene i le lua fe se fuluvalu i le se fulu tolu pasene i le lua fe lua tolu. Ua whaititia le ese ngai tutongi a li ima tamaitai i au nanga le malo mai le se fululua te si ma le lua pasene sai i le lua fe se fuluvalu i le fitu te si ma le tasi pasene i le tausanga taluai. O le aso ai le iaulia le tausanga fou, o lo whaiai se te e ale au whainga luenga le ofiso fe malanga inga e whainga luenga i tua oi i le malaiva lele ina ua le talia le maaloni si itanga fou i tutongi. E tusa ma le tolu wa fesui o le yuni a le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fou mga luenga le embi na a matau na te le amatanga o le masina nei peitai sa umi sa taimi o whaatali le au whainga luenga a le immigration i le malaiva lele o na sa mo o mia la wainga luenga i le taimi pisi. O la lato te sa a mataina i le itulai ono i le taiawa na leila e whaamai aina i le aso lua se fulo Januari e au fia i le tusa ma le se lau o sui o le pisa a o lo o ngalu lua i tua oi. Whaalia le whailau tusi le pisa a Fleur Fitzsimons ua le whaaloalongia le malo le au whainga luenga o na ua umi tele o whaatali se i unga mai i tala noanga mo tutongi sa whaanga solo ma ua lata i le tausanga o whaatali. Na lipotia le leite o New Zealand o lo o fofua e whaau le whaatala noanga o tutongi i le masina fou. O loo tausa ai leo se tamaita i talavou se fulutolu tausanga i a kem na leilo mai i ngā rua wahia i le taiawa na nafi. O loo talusanga ina le mamalu lau tele e alala le motu i mātu ina ia vilina le tasi o 5 pe asila fia ni whaamatalanga e winga i lea talavou. O le malosi o le asio i se vaenga o Omarama i le aso na nafi na le lea i se fale ie i le mamao e 2 mita i lungo le ea o lo o iaini tangata i tutonu. E to a wha tangata na manunu ai le i ai se isi na mo o mia ni tonga fitinga i le fale mai. Na whaalia tua oi sa mawhaiona feosofi i whafo tangata mai le fale ie a o le ito i le lea i lunga pe tusa o le se lau i le se lau 50 mita le mamao. Ua fautuaina le au faitofa o le kanisa le mamalo le atunuu ai mai se talavou ina ia mata i tuse tasi o TikTok o lo whaasalala wina i lungo le initaneti le taimi nei. O le TikTok po o se video e pe o se lui po o se challenge eva ai po o ai e umi na whaala ma mawale tan a o whaonga le UV o videos o lo whaalawiloi nai le whaonga le UV index e fua i ai po o ai e umi o na whaala ma mawale tan.
Faaipe mawhai le tino o na taofi le UV e pui mai le la, pe ngā whatia le tino o na taofi, pe whaalangai nei fo i le pau. O le TikTok o lo fautua i nei tangata ina ia tau mawhai e 10, mai le fua whatatau e fitu i le se fulutasi. Na taua e Dr. Bronwyn McNo mai le Cancer Society, o lona papolenga sili o no tupulanga Tala Fou, i le whaalangai na tu mawai o pa o le tino, ma ono whaatetele i nei tūlanga la matia i le kānisa o le pau, mai le mawhai o na whaia i ai ni tonga fitinga. I whawhata New Zealand, e whasful whātau sanga o Mohammed Swapan, malona to olua whasful tau sanga ia Sabrina Armin. Na whi ausi i le sami i Conspicuous Cliff, talata i Walpole, whase lau tolu se fulu kilomita le mamau i le tui sauti o Perth i le aso to o nai. Peita aina tali atu au nanga whaafo sei i li poti o tangata matutua e to o tolu o lo o mo mia le fsosoani i le sami. Na nanati atu leo nungali i le sami ina ua tae le ngalula la whanau teine to o lua, sa tau mawhai e whaasau ina mai peitai na malili wai leo nungali i ai whaasau ina la whanau e to o lua pei ona li poti e tusitala au se talia. Tala Fou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.